Normal kenyam ka nastin kontin ba rajme ba jo gorkan manyam serve your society kan doru ke gang doru ano lan misha kamran ko kon dial kon e kon shal ken wari ana ante ka lwang kana bom misha kamne ja ano ba dorien ba jaladika ba dorien ba jainial kamanda an ngecha update nyam banyo ga yekel gwasama bala update method kamanda an le rode ray ka gat kontin tenti kwicha sudanam no so agenda na gore banyo konkel right now report ni am jenene no teram shiraika ka kwi korda na chitok dio je shirudun di al shaje lingano chatika kor mi chitok kam kume ala rapid support force Canada ni Sudan right kada kon ka gada ten kwijimi so kan gad kon to right now dio je riudan di al kwi kon mandana chitok ko tel information ni jega but shaling no she kurche to ka kurmuk dio je shaling no mo and then chala no riunan ngwan chana chakari au kador ke report ana chala no keni chalar no nena take a gun where ya kep no kwa kep ki area dien kan ngaje area dan cha kepten ba cha ka kep rapid support force mi cha kuler ya doro na me da lakel o kan gat kon misike gien special ne ko na jere doaran misike gien chike we alo chike we ka dobo mom we ke jen kurmo koni then da George no dong de goda kon tikitin de ka chaka especially leo jata me dan chana ngaje no tiga gari anangane kwa kujeno what happened so I have no more information about mandana chitu ka but jeno chete correct chitu okten no ka chala do dong chete ke list but chitu okten but no kana kan kala no kangane tel information me merung misheben but de kon message de kon kulo tup kane kon dialor kon chela pare ne ki diet gan ano gat kon de which kachiro dien your door ko be gat be jen kut gwan kana man of course ngai kon diala wa wud mi jin wud paindere ne jen der we gwara dien ko be mudo dien bi no bi she mor be loka jen but shiran che risk che ja kana ka ngai je trick te gwadmo unless mi ngi ni jen o dong da la ta me dan mi lan wala kana we munno wal la wi mut ka ngai jen o bu dor bi o jek bana me she wo mot okay ko tele yang de tin mo ajek ano e risk ni jen anyog wi bo tele kon mo gambo cham tele put ko to bo jektin especially the kon we Libya then la we chuji long bala ken she mote kon te chi ban pin te ngeji no tele te dien tele jadwor you know below chole ken yoko no de yana look and all that so shoje mo ja tin ga kon ka kuje money ka gat kon wan chi ga torar ana but pante ke message me cha kule je dio je kule to maybe on 30 on 31 ki on 30 ka ganwere ti jen weka ka jen duop Sudan ma weken ka dor shal ka mo abi na shwe te gane di shela no ganwere to sho ko jandang ra wi baro ganwere jandang ra wi baro no ti chala do chai cha ko nek kene de nek ke jangden kono te ka bi ke report an chalat bana wen ngai kono je no dong me chaga jek ki chaga ke be de ni Sudan ki de ni rap support for zong de let ka dor ko mala to te me ke information en mala jek le mi simple say mala na jek
la na ling no dong la rana kap ke mi chiling no jin cha mu ke yo ko la ro ke dol ngan thong mi bai mu ke yo bai juk bai kep ko bom na nga jikor mi shi kan yo to bika yo ko bijien bu we ke je kami cha kan cha yo na ko ro ke shi we tera mi bi jod tele tera bi bili tera bi la bana me le ro bai but cha kula ngaje ne ten kon la dit kon no mudong la gad la ja we kwiji manan beto ko right now to kon ga gad ngwan ti bat ti bana mier jokko ko run tia bini no ko ci kon got ken got kon ci gari atan ci kon bengal mal me gwa so ci kon bengal je no ka wena den but they just are there we kon ro dong bi ko burun bala we ya good news no ci ko Europe ci ko ni but and that desperate journey by the way naga ne tin wan kaka naga riwdi kakan gad we ci gane dial be kan benefit on donc brand benefit bi ci mane kan ci more donc kan be benefit on yes but ci janda ande ko le no ya ku we ba we diaj is not right kakon ci konde larande gade me awe ba ko diaj bin mi ci wote wala kan tek no ci janda la lat ke rami mo mi la gwan gada la dieri long doranti ke kwak dial tele mitelten to kon ka to kon ko de randi le dul gorga jatin bo de gwa de we ka bogo dan gorke kidi jen den bo yar tong mo bishi mor be ga bain pi run bitigari ng biju jikan winam that is very wrong thing so no mo michi kon dial ling dioje so michi to gan gat kon jen ku jen ki unit state ka wedian ka shi ne chalad ne chop jandang le baro ka chalad do dong de kala ne de kon la dinka ngok tinte ka bi dong ka ne de goike no dong de gat no to de kan kana jen me dan dio jen chana ling boni bode dan e jen ka panal ke jen ka malakal wede ka unit state ko la we ke juba cha bud mo cha jo nek da drop so ci kon dia ling mun to ne de ci survive ne maybe ne di ci ne ngwan ci ket ci we bor then jen godan kula right so very wrong so na menda la jen nyam ko de ko dan teje no ngum la way out ka ko right now la gat ko la kene jen and then dong bo chum no tana ci ko bichop tana ba ka jugo no shi ko wari ugan ngwan baske cha got ken cha ga je okay some part ni tam right now la dit gan tan dien chaken kunyu go dan ta gat ken tigit right now right kon cause la gor ko no bana tok bana jelat yes they got there no way but kuje know what will happen when gadun tongoma so ke jornen to go nyog special ke jan tam me gwe no shi writing no chiran che de we me dong jin gan war mo gor we please take to very important god kon shi we tin shi survive ke chuk good thank god chi ke chuk but yen ne ko ken ti ke tam me shi ade we la tam ne ke different okay pandio je sharing no china we ke Spain ne to wan la ne to kon te Morocco shi ke chi ke Spain and then cha ne dial cha lo jo right now but ne te nyam te shi we ken me ken to and then wa shi we ke Europe but some of them cha ga lo jok ne di konen cha je cha ga lo jok wa ka ne ti shi exhausted chi ke chu kwa ku jino me ga no te ten ba ne to wan we ke na me der gwa en go information ma de kon to kon ko gat kon ke chi jel ka do mi shit kano okay one ka another information gwa the man okay my other information ka bala nuare kon no ka bro ainen no connecting content tin yer kan nuare especially nuare content chiru jako ke ni minako kene de kon yer kan all the time ko la ne roch ni cha ne di shit kititi da mara ki nye mana ko tin content tin te kel ke ini minako sine lok ke sine nyir message ni ko sine kalat alo kune dara ko long ne mi sharan jig de jimo kerek ci jandan tinitan sine wi jan odi yen liu sine wi jan no yende yere di yen jek no ta dun tin goaye everything din kon le jen ke odi in community and yen kamnya the no hatred jedit ka kon especially ramijien dorien benyi dorun benje pin man kwaji le chaka je chwalen nuor
kulu we gwar dien kulu sapon rada dien banyi dorun pin gwada meni jen werna me kana me jen dor do dien gwada ka bi ban pin ma jindir wi de calculate andap ka dor dien jindap yi la lanwer wi mon ke liu mele yana linga lo rame kwaja identify jin kwaja identify ke culture but culture be wenen dien culture be ka dor dan bita so doru mu kwaja marginalize changa je jek nakaje and then kub jina part of Nathan kon nakaje kugula support chungyen kel ka kwiko bi agenda dien bi je fulfill jira mama gwi jeno de loy na test keje gwi jeno de ko de loy de test keje I don't think so dio je nijin bo ne gwato ke du badiri ja chari karwado ano ngula dam a chang bla med baka tawot ke med baka kwang be charan kon di ja ko jin chi hom ke shin du che ban pin ko by the way tera me ken chi shin yen che team chang tin rar ko western world la chere dora la chere long wade dani pizzen maybe dong la yene ko hok ke yin det ki ngari yene gwar ki ngari yene do la ka chare dong la pede ko dol ki la bu ko yin dol la ka chare to chang yen pon por chang kod yene kod chang bong ni yen ka twar chang me ni yen courage te dia la ran ka char kan dia jene chwala dia aloy ko ngi je ta ka ching I think it dia chi ka fail gwa dan ti tin tong mi dil lo jok dir wene dorun ko tum ti mun miten wena mo madero pit kadir me de rejected but ko kon were I don't know what happened to us ko right now chira la char ka jen char mo no ti ka chi la guji no gwa chi wetino miti ka disa baba we guji no pinchana dele menen medo ti ka euro bo bi guji pinchan dele nyok menen ti ka Kenya bi guji no pin ngode nang tina ka ta ka heaven right now ti ka Uganda no ti ka Juba bi guji no chi don wer chi dele menen but dur talk dur jor for your information ka dur jori chi ka dur kon essentially mun boy mun nene dial there's a reason why she kon bi chole ka dur kon ka je dore dani to gurten jaten miti binti by the way dor ti ka binti ti ka kub dor ja ka kubo ti ka fan gag dor ja ka kubo ti ka nasa dor ja ka nasa men wi dial din ku ke ken dur ten content ancestor kon tikten wal kete chema ne kon tikten wal jela kula lar ken wodi chu dorun chu je destroyed ko bete ka dor mu biji nu abeji nyok non ni duare dana bilar ro gwa de medan yen gwa de dap ke tin mitel mi to ko abilar yen gwa de dana lan tin na me la kon dia la linga si wuli urar si wuli wuni la jallo ke ne don wore why reason dia non gimo mun mi mo mi ci lok ci bañ pin gwa de dan ci jien den yaay juy tin ka bay ñom lo ke ji jok do ñok be tin ñok again bay ben tawnet ene go shin o jen dora jen chale dia ala yen nuere dorun ki jor ko ken wa jen dan ko recognize ni ye doran ko nueri jen doran ngai kon and gwa dan tit na temporarily doran mente chi man dan diatin jen don nuere mente continental so yen minir yene ko mesi da direct nitin kon nyer ka tin yer ka ne kon la raji no nuere yen ngum shi ana ngon ko den nuere container yana ngon ko den a chonkel ka dak machar yana ngon ko den nuere ka go nga mi shi achar no bane chonkor mi sharing machar shi akolo is okay I do not have any problem with that sharing machar shi look kam shi apot kang shi look I do not have any problem shi akwar ko ken shi akalok so nga mi char yen kwa peli self kem yadi ko self kem yadi yen jor a jor a jang chi nuer nga bu kon chon kormo ko bane kula ro dia chan rame chan jepal nga bane chon kormo bu kon trust no ram me de la ramadan de kon ngikija wal na ka kon gwanter ku ko to kon garamimo me ngech tekeliu ngeje ti dial kon lat korodian ngeje anything mle rodo mo ngeje je
wi mon kelio ngeje keini ngeje deng nat ngeje ke meni lo litin content rai wike sa Sudan tel gwa kuje ngeje goten content le tikatin ngeje jen wo development gwa yedi kana but kwa longa mo kwa jela wo keje kadar jela nanye ne dial content la jinubin dino ko enwer lokeje ku yen jor ku yen lok ku yen kala lok ko de ko kon short ping. So right now this is what is happening right now. So bana jeleli di malad yen wona ne ibine kan chine right dio je no she chuang tela dor me de pit mona jen go pin do la pi de winya kon chang cha ka feel bono kon de la right ni ko dong den wade ka tikamat. I'm sure that God ko panken bo bigal right bonenyo God go boy chankan ka right gan ko biga right. So na me emeten wena me right now I'm right corner tem. Okay. Meditin jana. Kon sha ka right bipel especially me shan right bipel cause naga tik de ka naga gar ka de tik gwa naga dor no der tik. So na me chebe men talk. Bediel chuang kanetin kon naga je non werde ka go. Baris came about country mesha kanawal nige 2014 up to today. And we take a mong nuer ka tia ka long ko de lar be di lar. Chien kwer ba naga je no de nuer de ka go. Yene de konen chukula kwartin go yirodi no donka yen kwar de ko bot. Ene chwa jo da chwa ja silent. Ko riudu na teme that can longa wer kan shang der no de kan yin ko de kan ga kan dia. Ene mi chine ro ila kana go no de kan yin ko de kan shut down. De ka jora de kan bat. They can voice that they can rear. She can go to the Jordan and the link and worry. Go can or they can internet they can control anything. Mama don't the Joe not the link aja. A while you know chan when not guard the majan blowing up the tether. I shall learn no nene. Nuera boomro, kin wera take a mat. Canadian consul advocate right now can wear near Kakandial, all of them. Can be genuine con nearka. Canadian con let kill Castle became a yadi. Terradian. Canadian con let kill ka jor kon lukan ware lara jitu kan tama miji garan kane to char ne de pel ko gu ken nodi ken ram mo ma nyuna lung e ngungu ko jen la roje wal ngungu mo tenen ke pain michenen shoy michenen re nware pula goro bunware ngaji no ne me jega. So when we address problem ka community dan cha gor ka cha jen no no de jalat ti ga to ngalung to ngang community dan especially that did kokon ka cha wadur mi chi jeg like that che te ka tong wan cha nenten ti jo ka cha ka longa mo kwa ga le ka ngayen mala tuo ke jo wala daga ndoro mo ke liu la daga ke liu ndoro ba lo nyo ka shek jek ne ka gwan mi chuwe mi che gat ko kien chi lo cha re yo ban doran ban ja bandon ke jem medan sha ne re which south dan mo ke liu cha je daga ta medan ne dial chi we ka refugee camp kina we ke pinyedu kina we ke dima ko kan go dag no tere natin ka kuma teten kana jen Uganda cha so dan cha je pel kelu ne te konde ten gwaze dan ka jalamne en me ona lunjo ko je ke jog ngu ba independent ba ko le je gan tama ke bana be kan kula rote ke so Sudan independent mi cha je why o china wo char nyoko gwa cha nyoko mu na rodin organize no ngu me dekon cha ngaje no titil ken nyirtiketin within Junub. So what happened? She quarry are in your mat Carodian. Can quarry con charen man ngayenka. Dakrang Machara, one of them can a wood shalkame, John Garanda Mabi, or Chakulaka 2005. Rame Jang Nasko by independent by Jiganga, a doctoring Machar. And Rame Momichi Konong Mal, Jokonong Mat, everything, while in year and wale, ko Jenagor Genodena, they can take a mal, they can take a luar, they are a quell wide, they jaquine. Ko self became yadi teram chia quine. But she went again ko ba na bekanek reason that naga na ngai yen di ala yen ware and while min yer kane en ware kon to kel ga self kim yadit yer kane ko kan pe ka ka yo ka kwi ko self kim yadit be number 1 be jejek
ko benetin kon tin lokaje beka juj ka beneti kon no kaje beka jako big tere which that's why ne yen nan tama 90% kan wari chen kan ni ka DP camp within Juba we diala ko kien tegatin and then 90% kan wari ka refugee camp Ethiopia, Uganda, Kenya, Sudan. Why? Gwen no kan diala ti big chu gwada dana wona quantin kalat self ke me yadi den wona ne edwore democracy na me shi democracy me sha to ni je me sha democracy by the way o bi me dana inshallah da dakrama char ni ke 2013 bi de la let ko dakrama char ke la do ne by national election by jelat ke 2015 me je kire gwe jano shumna che mulel che gorba korbe to ke 2013 che rema char joj me che ju what happened kana kono target konweri che connect we door to door ne genweri mi den weri karim mi de ke kering wanga got anybody miten gwad as long actually inward why obe population dan be reduce majin me ken kon ngajira mamo you mean that legit you mean that legit which who are you are nobody me legit char ko me dan me chala da ngungu lengu mi chama jek chala da tama and then kashi gor bu kon mat dere jogono me chilat ke me dan gor jeno bi apologize jela la de kenyam terme chala da jang la dinka bor chikan me dan e chitu kam Dr. John Garanda mabir kan ring machar shu kan nyoko me team kan ku kan la chole 1991 ongo chikana lelo chikan Dr. machar kan chol chi Dr. machar cha apologize ke tamida alo cha tok jena chwal ke dia ti yunti cheben so jin mi jira goro bna we nyam ke jira mi mo megwa mi shi ngaji no chimi jek chelat a change ji je wo shi jin la da mo ka chai jogo no ko apologize you have to do that ko no go mal no kwali chori cancellation odi aloñ mara bran be jore be jangat da ka ma char shad mi de no shi kore dan che talk unfortunately genetic one chekanak but what happened cha je force ko ba apologize what about John Garanda mabio cha apologize no and she wake grab chiliu without even apologizing get take on the chalan medan so me jira me ngi store medan e to ga tambedan of course kon gar tot but ngi take on the lat karodian ko yunen tungwan piska ko dor shal mo paga kan kwadi ale kon nen yen me te dor te ka paga tikada ngai ne history everything te kon lat karodian during sim manete ko ken but no charge ngai ken e tungwan ro ga to me dar ngwa der ka tim wala che ka de tim so tet kan wane murai kona temeno angam lanur bugoro dan dil identify katin kon lat konke ramla nuor ram momati nuore miti do nuor chaje debat to ka gat ramdit wene ka shek special shek kana gat wa ka very important thing right take jira mo bidil char nono ramishi gat ken shek chaga tit waram mo si human anymore human ramdier ka gat ramdier ka chek a changle la gonte arbo wi mako wate gede bitit gwa dan witin ko jin tibe kay dure ko cha goro bible bo wa jin churiek mudo dien chuje le ore pre shungado miti ka chuong jin mi sha wichi aja dak chwa gat ka to chwa kala dak chwa gat to chwa kala nak men ken shi sha je wala palka ko wa dur te ga tana da tel duiram gwa da mo te wa manegatin karik ti chala ne di kokien so shari ga mo sha de la so kena kon la gur kenono so jin wermo mi jiram guro bin werbi ko wenyam bidil char ano jin ramati kelot kan wer community jal kel ken nas so no mo dala agenda no gore de nya konkel yenetin kontin lokane ko my topic right nan kanete kon lokane tila rajano yen bine nyin kun ne ka gak pe kun chana lukun dial maniam chine nyer chalar yenen ano ka tela ne we ko de ne pinyu kundi ne ka gak chine te ko de ne yar chine te ko de ne nyungu de ne report ko yenti yene ne mineko ka yen gan maniko ka yen nyam maniko ka yen maniko ka yen gwaniko but eno jin mar ki gwar ki nyim mar ki damar chepeno de lan mi jek michilat de lare no mi jek chilat jene mi chi chulo ko yo okay bu kon chu dekpi telecom bier ka telecom bel so jentade non kami bran bi ko gono chan wer ma chan matkel shi chuongo no mo bi ngaje no jin tiga dore karwa de mi brel alajin
ko tam no kon ke different tem la lar ken were no ne ke chala ne dial wate ram ko nge pul nga ka do dien ko nge ram pule so enem blado barun ke ji the no men yam long and gor kere teka a gor ko benai tin kon tin la human being bi shenga lor ke bi shenga gwa so men no jen wo jiram mo de do rander shenga gwa de jen o de char long a chen ni re chin don wer shi de goro bi na ka kwida ki de goro de abandon ka kwida a chen ni re di ba chen kala le lungu ba ki de go de nwer de ka abandon chigane den kon la jen shang ka kwi ko cha fin position very easy long de reject tomorrow chen che pini tam de mo charara dien de reject but ti de jen den bu mo dien mi jeg bi la de ka kwi ko cha pin na me ngungu I don't think or no agenda writing down there anala kon dial gwasme lar kono go koni tingat ko konyal wara minget konyal angwa la kona analyze kenya mich chanya ko ne jiran den shibriak violently bidil kon chara go nguna me mi chalelen milaren duor bo bi kon gwar pin bi lar wo mandana balat kimen balar jene point jene ngang mande ne jene ka ngang mandande ne rum ka kwide kimen ande ne mad jene ne so gor kon center ala ponya dan baro itin gor kon men bu kon dial mat kon were so yene tin ko lalar nu ne ashwara ka kwina maka ko jin shi jirana me no ana anwar am ngunyo da man wo shi anwar gwante ran mo kontin kon dang rawta dara kon ngi de baringi jete no jin jiran sa Sudan kade baringi jin wena ran Ethiopia ke dem tuong madon kon dial chal kon anwar so say danangu anwar so we mean that any duoren riek mi to bo kon dial jekel jege South Sudan jege Ethiopia jege konkel so namo biadil goro no biangat chakularo wonena mi jirra ma wur ka kuidor ko gurje no bijabat keliu ti me shawona wal ke 2013 o den wade ka bat dio je de ko laro rundang di 5 years ke 10 years ke 11 years ke 13 years chawana no de kon bat imagine 2025 what happened cha kon bokaren yale wo ye ka pinya mane janne bok doran keliu chawana wala no de kon bat an kan kontu 2025 chawon ana kan kontu te kon gwen real ode kon yal che dial che ka chwa tu ko kan dial che ji chwa la ko bi ka tu la ya hone mi bite ka koy luwa jala to gira momone kon selba kir me mayadi ke 2018 da ne chamal cha jata nyen ti kon dial nen te la korma tu te ram liure doran me che ngaji no chi ko in kwar je tek ne che tu so de diala ti let ka ngalet ka gwanter agwan jengni mitelo kon metloide ko wajina wa mugu ni riang go no power chimle na lengo no power it corrupt people that is true la ya corrupt so jin nuaramo ci power ci corrupt ko pek do metot long metot mi cha kam ci tok bulan te bet ke je dan ti jek ti ci go but ka ko tana ko ne ti ci ne power de mi use ko dong de je mo keriet a changa je way and dan de je ke je I can never do that God provide ko kun yala jene odi la den niam den biya ko le to kore so kun yal jaram da la kon kula bot a chen ki de go ran mu ga meriek je le riek you go no a kod ku jando la that things okay den ko de ber yala ka ko lo dan ti kero ti ga jek kana goy den mi jek you chi lam niam den cha poni ke le ngwa mi cha je bu ko ngu a shete so di yala ti kana to so yen di yala to tin kon shunkel ka gwante anwore share ko jikko ni alba shilo de tet kiya deni guje no ti kuje gwana je no you are wrong look at the majority god ka wena ndien goda anti tente gaten god ka ne ngeje goda anti gaten ko chala ro goda anti gaten jen goda anti tikteten mata god kel ke jikel goda moteli rek teke ke jikel but magan mi chiken kel ke ji tire re kam kenenen ko gade kan kule la pie donne re doro mo bidil ngaje no ka wena ndien so netin kon tin chicher ka duobo bi ngaje no ga nuere ka ko refugee camp right now ka DP jinti ka DP camp ka kel gujiri kien ka wer kan shangder la lingani jeno shushkan tikani humanitarian assistant ko de ka lok so na mode lar yen wonena charne kon wer yene de kon dong do ko raida do ko dine roch please kun yal dini jen
shia ko be block ke chine bi jogba no shwa madan le diena shwa jelet of course ko ngai ko na ti ke two things nyen cheten kana kod nyen kan so kana kon ter kon gantam nyen tele shondo mitere ter no nuare me anaka je nuare me ashim shoka nuare me apwade je so jen dan ter kon ter ne no ne na chana chunga la kel chung na kel bana gwan ter jogo no tele kon kor malaria ga ba chulat a chang ter ga ne kai bo gwado mo bana ngaje no kai me gwada jene ka gwadun jeno michilo de didi yo okay bana jogo no jeno na ngaba ko ngai kon diale wa gwan chung no bo la dan jo le nang ngu mi ci kon le mo de kon le ba de wo gwan ter jene gore jeno bo kon dil bat kon dial jen do dan ko kol nen je tama ci gan wari ati gen cha atu anyway atigitino nyingen ga gwan jeng so dera lar no kam uter kan mo ko ne ngal na ti nuere nguter kan mo nuere ka rodien of course din mi chaji mo ke yo ka chaji control yo what happened then bu madana gurke ramadana ci ji kok bi di la let go be ji kulo reward so those are the reward ba yi reward ke yo to lat ke no you de ti ke yo ne ne dia no take a message mi chaja ga ram kel gwasme tija ano ngume ter yena mo yen nuere nok ye nak yarudun ka rodun no nak yarudun ka rodun ngumi sha cher ka kwigan kun so cha lojen wonena manyam nga beyo reida kone shwal nuere benene wala wenene kenga tika authority mo mijangnayo bibena ko binyenya ka rodien rein nuere nga me deng nuere right now ani kenete konde la nuere kon so nuere kon tin kon te ko tel dit kanete kon jakke dine ko wana wa kanak awane de kalkala kon ci tore tin ci do zai nuore tin bum tin te kaleb kat ngai ka kor awa ka wa tukan dia nuore yu do la duar all of them but there kula tuogdi kon yal ce dorce e chatu ke one day kon yal ja tin so ganga ne tin kon bom ne kalkala in ka ne tar ka kor kene iti modo chalel ci chapu already ko right now dong da la ande te ko front line yone why ngu kana lat ko front line ko den ko de ter ngwadam o ala mission ko ke goal chika the same go che nang tino ne don let ko de tin ke reason so le luang du madana bla diramam so de ti kana gon gore no de lariye chwa ko nyir ka dom dongu yene no dong pe ni yang dun guen no pene ye position kun guen no wone gat kun re riang mandan tienten no ci jan do badan ne tin no guen no share yang dun share de use ku yen ware de telemin kan kayya shiaga denak telen ware te jen wa dor kun wa kamaj gwadan tienten shiaga denak shia nuare shiaga de force no yen chonga kokel wal tele me kam yeneka yene bi agore nei kam nei na me na madere kule la chungodi amo chi chung a very wrong ngayen madana gorken nuari gorken education gorken school gorken hospital gorken char la road gorken teach de lat ko doran teleje gorkon network internet muro gorkon security kan security atare idoran no kada tie kana kon quality basic service tela kula kamke netin kona jiwich let yenke wala shakalat cause na din mi jiram mo ngeng madan let bi ngaje no kane ka gur kan ngu what do they want ko jin mi jin kwar bidil charno ne ka tie ngu be kana nong ne gur jeno bi fear bi use bene go be kana ko baji kula los I don't think so kan mo to wi mon ano ramimo midiri control ka bi do jako donga der ji lot ji mo lot medon so remember that tele fear medera dien jako bi control yin point du bi penin til raid kene jasl watch meni mo beliabo me changa dana borode jakara mi mo bigwa bi pereka gadgwa so chu fear chu je use jangro do karam pelpel ko bi mandana ngor ko wi mon kele bi lalet nuer gor kan dwel gorka nuer gor kan char bu rodien linka ja let ken business bu kan lat ke ja jel kan rodien bu ko jel ke ja and then be a security by provide by unit to talk so right now man gor kon wari
o chong na kel mana chong kel ban rekondi al bana keleli bana ketu. One last point ka nuare gore jeno ban is coming practice bana je watch to kon ke coming practice min le roden tere dan kone chala nuare la lat ke fundraising tele gwa wetin je nuare che ga chup in general la fundraising lat ke jen gwa za tor mo be chutuk run ba gwi ni mo dien. What if nuare ya ro realeka de kan do de kan lat either lat kan dul wal bi na de ka real ka katin lora bang the noble be kon eliminating kon tin la humanitarian assistance de lo kon. Why don't we do that? Mumi na cher ke jena mo ka doran dida to kon ka goto wan de latin toto. But nyir is number 1 re doran tama je te gadon wane ya jek ba ko ter ba goro ba ga tu ba ka yor ya ga yor yo bna bit. Then people come up with different project. Ba project ba nyong malat je ka ne dial bu yi ken dial latin. But te tere ken kori. After that mi cha ga jig yo bna nyo ga bit. Ba ga cham ga pin bi ki tuk. When you ask a question, people quarrel. Bna ga why you ask that question? Ngura ji ka jamo. La na jo le ngun all that. No. Ojin michi duwar she to ka ba we ka do mi chora lot kala de jeno dun community ka ba we jeka anati latini de lati. So continue bit la na agor bne do bne lar like me chama jeken and bala na me chagwa na me jeka mun na ga duwar why not ibarara de noje. So men tine wo jenene tiela mo kan nyir kan obraro de cholo en gad duware menene no mo ba kon tukolo especially ke jen time to continent ma aji chiang chebe dit kono tin bitka ngane kon tin wasme nyir karodien ba ko lelde doran jeno jadak telm lo roda ana ay chel armere la ne perform keliwal je jogo na je longo no chi South Sudan jadak ke 2013. Yeah, he knows that je jong nega tami dane medaka ja joge nuari chige tige nyir wan kam ni ken karodien maybe chu kon yal realeka ko kon ba kon mat kon all of us te gar wain lan ka ling medan kan nuari la nyinken ka pinyido nuari la nyinken kidima refugee camp nuari la nyinken ka kakuma camp nyer karodien kam ni ken dial all of them amen juba bo nyi karodien ten 2008, 2009, 2010, when 2013, near Narodian. Could la jin Nurandian near Narodian. I was there, Kashan and Kasha Dial Chicken and go lat Corodian. A tadul gorgach diali yaganen. Chaweto, Micha Wodakan and South Sudan right now. Kashan where could target Chakwajan, maybe Bukonial, but where could Jago big a mat. Many made Anchina Chigamat Latukina Benecador Shalke, Fagak. Tanwadi ya chaga will pin chig beneka faga chig be nyurutin kan ya all of them general dial chakucha kwajen. That is the message. What happened next? Kinati kamat. Then after that made dan chare leka nuare chana tiat ke yo akum self ke me yadit jerene ya cook ki man wer me dan chala bang right now ngubu kon yo mother ja kon yo deke 2025 gor kon char take it out chalat ka gwan me lan writing all the time man yam doran man deke jene go gway number 1 boray de bengo go gway Canadian yam na daga doran chengchi aje bunok yenwari. This is the message. Tell a runung and I will keep on saying it. Go gwe kene kon daka doran ko gor kene mi cham kene muwe todian chicken dear ke the rest of the community. That's number 1. Go gwe mo kon kanget ngana jeno chikon yal chakon bilip duop. Tell me shall kede, tell me shall kemat. Go gwe right now ka lwa ko Jesus. Go gwe te kon te rei dan kon weri te la palkati. Chike je right now ka rar pan ba chike nyok bere lwa ko tandanen la dun ko tandan ko go kwa latin chikane bi nyok mi yer kene. So dungo gwe witchcraft. These are the main thing. Tele gwan ten muno go de na de teka mat.
ko man misha ben ene diala kana benefit kan dial la tele chan la ne diala kana par bati ne de gorge jeno ba ngane jeno kene de to kene de konden go ne kene long len kana karyang all those things to kan ka duobo so kujamo jeka competition go len ne ya gwar len ne kana make all this thing to ka duop shaitan. That's number 1. Number 2, si konte ka dar ka politician kon de kule ter ka kwidan tin de kule goro de ka duor de ka riala ka kwidan jin mi jin politician la politic cha use ka duop de dien la politic competition de jene politic le die ko jin budon war be riala ka a changan kon juku kompido ku kon la no wana ngaga ba jelen ko badul mudid balat ngag ba jelen ko badul wal ba ngolat. Those are the competition kenen kon gor kare teka en betel communication balat ka pet kan shwal ke politic na ko bilar ngungu ngaje chene me chebla bana me belele belan mu yana kwan. Those are the competition but chi ko jin misi chi compete and then budwar biyo nanga duobda dien ne kunu mobilize and then after that benas because nek ko gor ko jin bijina kwa. Those are not the things in constitutional ke politic. So me ben kan wori I don't support any work ke politica di yen nyanya gwada mo me kon karo dan kon di yen togdel nen chende me lema don. But when it come ko kon go doro dien either a jang either a tat either a bar binen bete ka sai ben wori be choose ko jen dor dan baten ma kon yal boche jiswel che jogo no chonkel ka dorun but me kan karo dien they can be no competition ko me ku kan compete ko de wori alaka. Why do I care? Those are my community kaneka gor kan auto bika dora bika ne alaka. So let them compete chende we wonya ko de ne la ti da yen ngu ko ngak support in yes I support others ko kan chunka la duar jimi chungi la joramo I will not support you. Done and full stop. So these are the thing tin kon yarka kon mana diana yar kon jene pastor kon pastor dian shamane no rajo ko den worde ka go they don't care. Pastor no they don't care. Lara pastor diero ka ting nore no they only care about tithing and offering. Diere kan gamandan jikana. Yes, they can talk about God and everything. But chicken deer commandant jegla or a community gadan. Chaya connect, but they don't care. They don't air out their voice. While these are the people in con work and eton one. Take a population midi mugurke. Right can ganete con la leader, but chika right ken or yena madarudun. Why they don't do that? Cause every leader in term of politician the altin. Who can lock out? Muchika control on. Muchika right come on. Yene the tea. Kayene the con bunwer bugarialaka. Why do they keep quiet? God mi mo nun ka yuni chang ka werkan chang der ka shot ko ken let kan kon yalaka kon yal ledi je kadi do bi ledi ye kaka jam mi jin pastor sharing yok again ko bi doru mi nyok ma gujja ken kon yal jogono jin you abandon your tribe and come to me yi jogono di kon do yal ka man jorano jina kon yini dul bi dora din bi ko bi ye ci dul ko de wi yini je ka kan dor ken yi real doru ka den bi ko wel wa ko bulwa ko bi ko real ka. So jirama mo mechine dial chi gulon ko der ka unite der na der ka mat adobedien. Yes muraje kui pastor jejen o pastori cha lwa ko cha yar aken ka kui ko di moje ka yo right now nyin na ni sham. So if I remember 2014 ala 2014 abene ka 2026 ngode te tiarte ka tinga pastor ko rodien ci pastor chi kan let karo mutu kon ga shoyin to goal ka ci ko rien nok. What do you think we in society under jalkel? No jade jalkel agenda le ro latum right di enen wo shoyin no konta mi chete kay shoy chienga shoy jigwal ngungu ki shoy tok duele menene ina ci gete ci dak pi ajene wi kanere kon le musician in wori ke gospel musician cha narudien dagbo eno kon ko kon ji tok duele menene lenye ya kaname bunawo nyamdi dawran che da ko already tele mo gwa le ro de doran unless chana chonga nyokel ka ci kor ngaje no kona chana che bari ga wa karami mo mugi no kene che ke che already katin kon tin ko contribute ma jin contribution du jani jin gan warno mo. So these are the things in content
bejen o yar kan wari. So please, no competition. I don't compete. Lada mandan go man balwan ka leni. Time me makana donga. I have to do it what I can. Right now, ke kwala na contribution ka dobro dien, I will do that. Ko jenda na chakam. Jin rama mo kujina kuer kujina ngu mi chakam mo leni ka lwangdu. Okay? Churo du shot jok ke churo du tot jok iko shan kon nyak. Eno ye jaram dan to gwad mo no. Jin chwanyir ke chudor nyir ka kwire ko dong te melada. Manan bo shene bilel ka dob dan bije de lel ka jam. Mataka way in fact I can simply support you. Kamadan la ko ngaje no melade mo a contribution mo nong ya doran. Chinnang ne yara nong ne jare doran. So I support you 100%. So gwada dan bukon gwai tinjene. Kulewe ka dor do dien. I will not support you. Bachong rar ngin changamo. So those are my message. Ani biya takamal banyo jik. No.